Kasing National People's Party kabayalam ya kesorkar jala berkumju kabayalam ya Executive Committee habaro lai teli kidis council kibadana kajala dang hagi kandidat tayau kalapal kalayo ban pelaj ya katup kaban nengkong jongki kertong kiban sekun ya election MBC hapo ki HEDC bad hapo JHEDC dang menin kalapalaj biang ya katup kabaar bad ya kibrangsa ansa pelaj shen namar kibabun pelat kibapan tiket income slam ban pelaj ya katup kabadangsa hapo HEDC nak mentaki kertong ke bansia kun ke election MBC haus namban kata haki benai rempang ka NPP tat hado menta mene kala deb ban pelaj hado arpan rungut ke kertong nak bentaka HEDC berkat prangut pad hapo ke HEDC nak kaliang working president ke NPP uba Hamlet Sondorling ulaya tu ba nak benta ke kertong ke badangsa nak benta ke konstituensi hapo ke HEDC Shen ke parti kan sapelaj no ya katup keberangsa nak betaki kertong hapo ke HEDC ke bansia kun ya ke election MBC haus namban kata haki benai rempang. Les ngutu baka NPP kala banom penying kertong haki katuk ane ke konstituensi hadin bakal ada ban besar benya ya ke kertong ke papantikan. Kerkum kajing ong jong working president kajing penslam ban penbena kertong hapo ke HEDC kadai namar kajing buon pelat ke papan tiket haki katuk ani konstituensi handai la kataruk ki penpa bagi kimi lenti bahapo tayo ba aruk la lengkot kin la ban penalun kin ong ke labu thong bala kumnu hapo speu tarik kin la ban penaluk ya kerteng ke bazang sa jong ki kertong latu ke baar baka NDP ke lapan bena kilong yo rem dor kupar lengdo na sapai uba workmanship shadab na mau kayau Dr. Dasam Lok isnyau kejam na Jawai Not UMDC mementa uba keson langstang na Sumer kumju UMDC mementa u Arbor Himadarnei na Saipung Nongkli bad uba daya per lamare na Narpu konstituensi kini ki kertong ki baga NDP kala pelaj akatup kabaar bad dia kebarangsa shen kin sapen banano la kumno haus namban 1